nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda nahe makuru agezweho. Nta murwayi wa Ebola uragaragara mu Rwanda byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima. Ariko iyo ndwara nka Ebola ije mu karere biba ngombwa yuko haba ingamba z'ubwirinzi zamazwe no gushyirwaho. DJ Toxic we yasubijwe mu ngororo rya Nyarugenge. Naho umusore w'Inyanza akurikiranwa gutera ubwoba nyina amubwira ko natamuha amafaranga aramwica nawe akiyahura. M23 yo irigamba kwica General Obedi Ngabo wo muri Wazalendo. Muri Uganda hashyizwe hanze amajwi ya Minisitiri w'Intebe wungirije asaba abapfumu kwica Perezida Museveni. Perezida Museveni we yihanangirije umunyamakuru Mwenda wamwise umusaza udashoboye. Minisitiri w'Intebe wa Espagne yokejwe igitutu asabwa kwegura. Muri aya makuru turareba impamvu. Naho Ubufaransa bwo bwangiye Minisitiri w'Umutekano wa Israel gukandagira ku butaka bwabwo. Muri Leta Zunze Amerika umuntu witwaje imbunda yarashe ku barinzi b'ibiro bya Perezida. Makuru arebana n'igikombe cy'isi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze ubusabe bwa Amerika bwo gushyira mu kati ikipe izitabira igikombe cy'isi. Ikizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana yuko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere sura n'imishinga yabo nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage yewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero. Oya nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose, niba ukuriye guha icyizere. Duhamagare kuri 0727 73 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Ikaze muri aya makuru yo kuri iki cyumweru tariki ya 24 z'ukwa gatanu kwa 2026 duhereye kuri ivuga ko Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko nta murwayi Ebola uragaragara mu gihugu. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko kugeza ubu nta murwayi w'icyorezo cya Ebola uragaragara mu Rwanda, ishimangira ariko ko ikomeje gukurikiranira hafi amakuru y'abava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda aho cyagaragaye. Amakuru y'uko icyorezo cya Ebola gihagaze yagarutswe n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Ivan Butera mu kiganiro yagiranye na RBA. Dr. Butera yavuze ko nubwo Ebola ikomeje kuzaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ikaba yaranagaragaye muri Uganda, mu Rwanda nta murwayi waho urahaboneka. Ati muri uku kwezi kwa Gicurasi muri kano karere dutuyemo hagaragaye icyorezo cya Ebola, kikaba cyaragaragaye mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyorezo cya Ebola ntabwo ari bwa mbere kigaragaye mu karere no mu yindi myaka cyagiye kigaragara. Uyu mwaka rero ifite uko gihagaze, aho cyagaragaye muri Kongo ariko no mu gihugu cya Uganda akaba ari abarwayi yezu 5 bagaragaye bacyanduye. Mu Rwanda rero nta murwayi wa Ebola uhari, indwara ya Ebola nta iri mu Rwanda. Ariko iyo indwara nka Ebola ije mu karere biba ngombwa yuko haba ingamba z'ubwirinzi zamazwe no gushyirwaho mu gihugu aha
yaba ku mipaka igihugu gifite muri rusange, hakazwa ubwirinzi, kumenya binjira n'abasohoka, kumenya amakuru yabo yihariye n'ibindi. So izo ngamba rero zamaze gushyirwaho no mu nzego z'ubuvuzi zitandukanye, guhera ku mujyanama w'ubuzima ukajya ku bigo nderabuzima, amavuriro, ibitaro binini, byose ingamba zirahari no mu gihugu muri rusange. Turiteguye ingamba zo gukumira kino cyorezo zose zikaba ziri mu bikorwa. Ku banyarwanda n'abanyamahanga bafite ibyangombwa bibemerera gutura mu Rwanda ariko baheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe tarenze iminsi 30 bazajya bemererwa kwinjira mu gihugu ariko babanze gushyirwa mu kato. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima ritangaza ko abo bikekwa ko banduye Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kurenga 750 mu gihe abo bikekwa ko yishe ari abarenga 170. Ebola ni indwara yica vuba kandi yandurira cyane mu gukora ku matembabuzi y'umuntu wanduye cyangwa wapfuye azize iyo ndwara. Muri uyu mwaka umurwayi wa mbere wa Ebola yabundi bujyo yapfiriye muri Ituri tariki ya 24 z'ukwa kane. Ibice byo muri intara birimo Mongwaru, Rwampara na Bunia nibyo byugarijwe cyane n'iki cyorezo. Ingabo z'u Rwanda zishobora koherezwa muri Haiti. Daina Foben, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ibibazo by'amadini muri Repubulika ya Haiti, yabonanye na mugenzi we w'u Rwanda Ambasaderi Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane wa Repubulika y'u Rwanda mu gihe cy'inama ya Minisitiri ku kubungabunga amahoro mu bihugu bigize Francophonie. Nuko impande zombi ziyemeza kurushaho gufatanya mu bijyanye n'umutekano. Ibiganiro byabo byibanze ku byo guverinoma ya Haiti ishyize imbere mu bijyanye n'umutekano, gukomeza inzego no gusubira muri gahunda ya demokarasi ndetse no ku cyizere cyo gushimangira ubufatanye hagati ya Haiti n'u Rwanda. Uruhande rw'u Rwanda rwongeye gushimangira ubushake bwo gushyigikira Haiti mu bikorwa byayo byo kugarura umutekano, cyane cyane binyuze mu kungurana ubumenyi, gutoza abashinzwe umutekano no kungurana ubunararibonye mu bijyanye no gukomeza kongera kubaka inzego. Impande zombi zanagaragaje icyo Haiti n'u Rwanda bihuriyeho mu gihe bongeye gushimangira ko biyemeje gukomeza imikoranire ishingiye ku bufatanye, gusangira ubunararibonye no guteza imbere ubufatanye bufatika mu rwego rwo guharanira amahoro n'umutekano. Iyi nama yabaye mu mwuka mwiza kandi wubaka waranzwe no kwiyemeza gushimangira umubano w'ibihugu byombi hagati ya Haiti n'u Rwanda nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Haiti. Igihugu cya Haiti giherereye muri Amerika y'Amajyepfo, kikaba kimaze igihe kinini kidatekanye kubera ibikorwa by'ibyigomeke byitwaje intwaro bigenzura igice kinini cy'umurwa mukuru Port-au-Prince. Amahanga akaba yaragerageje gufasha iki gihugu kugarura ubuyobozi bwa leta, yoherezayo ingabo z'ibihugu bitandukanye ariko na n'ubu ntibarabasha guhashya aya mabandi. Igihugu cya Kenya giherutse koherezayo ingabo zivayo nyuma y'umwaka nta kintu gifatika zigezeho, zikaba zarasimbuwe n'ingabo zavuye muri Chad. Birashoboka ko Haiti yaba irimo gutekereza u Rwanda mu gihe ibintu byakomeza kunanirana. Ikizwi nuko u Rwanda ruhora rwiteguye gutabara aho bikenewe hose nk'uko rwabigenje muri Mozambique, muri Centrafrica ndetse n'ahandi. Meya Hategekimana yanenze abaturiye pariki y'Akagera bareba inyamaswa mu mafoto aho kuzisura. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Kayonza Hategekimana Fred yakibuye bamwe mu baturiye pariki y'Akagera bareba inyamaswa mu mafoto gusa aho gutinyuka ngo bayisure barebe ibyiza biyigize. Yabitangarije mu bukangurambaga bwifashishijwemo abagenda ku magare ndetse n'abagenda n'amaguru bakoze ibirometero birenga 30 bagenda bashishikariza abaturage gutanga mituwele no gusura pariki y'Akagera bakamenya ibyiza biyirimo. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Kayonza Hategekimana Fred yavuze ko impamvu bahisemo kwifashisha ingendo z'amagare n'abagenda n'amaguru ari ukugira ngo babashe gutanga ubutumwa ku baturage, yaba ubwo kubashishikariza gutanga mituwele no kuba basura pariki y'Akagera. Yagize ati ni ngombwa cyane, hari ubwo abantu bumva ko pariki isurwa n'abanyamahanga, abavuye i Kigali n'abandi bavuye kure, ntibumve ko bo ubwabo ari inshingano zabo kwegera pariki, kuyisura no kumenya ibyiza nyaburanga birimo. Turashaka ko barushaho kuyikunda, ni inshingano z'abaturiye pariki ko bayisura, ntabwo ari byiza ko umuntu aba yituriye atari yayinjiramo ngo arebe inyamaswa zirimo. Uyu muyobozi yavuze ko abantu baturiye pariki boroherezwa kuba bakwinjiramo, abasaba kujya bayisura kuko uretse n'ibyiza biyirimo amafaranga yivamo arongera akabagarukira binyuze mu rwunguko bahabwa mu makoperative babarizwamo ndetse n'ibikorwa remezo bagenda bubakirwa. Pariki y'Akagera ikora ku turere dutatu two mu ntara y'Iburasirazuba turimo igice kinini gikora kuri Kayonza, Gatsibo ndetse na Nyagatare. Ibarizwamo inyamaswa 5 zikomeye ku isi arimo intare, ingwe, inzovu, imbogo ndetse n'inkuru. DJ Toxic we yasubijwe mu igororero rya Nyarugenge. Nyuma y'iminsi 18 asohotse mu igororero rya Nyarugenge Mageragere, DJ Toxic yongeye gusubizwayo. DJ Toxic yajyanywe mu igororero rya Nyarugenge tariki 22 z'uku kwa gatanu nyuma yo gukatirwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igifungo cy'umwaka umwe n'igice n'ihazabu ya miliyoni 1.50. Ikinyamakuru igihe cyatangaje ko DJ Toxic wari wararekuwe ku itariki ya 4 z'uku kwezi yageze mu igororero rya Nyarugenge tariki 22 z'uku kwezi nanone. Nyuma yo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukatiye Shema Arno wamamaye mu kuvanga imiziki nka DJ Toxic igifungo cy'umwaka n'amezi 6
no kwishyura ihazabu ya miliyoni 1,50 nyuma yo kumuhamya ibyaha byose yashinjwaga. Ibyaha DJ Toxic yarakurikiranyweho birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, guhunga umaze gukora cyangwa guteza impanuka, n'icyaha cyo kwanga gupimishwa icyuma gipima alcohol. Ibi byaha bifitanye isano n'impanuka DJ Toxic yakoreye mu karere ka Nyarugenge mu rukerera rw'itariki ya 20 z'ukwa 12 k'umwaka ushize yaguyemo umupolisi, urugo rwe rukanasangwamo urumogi ubwo hakorwaga iperereza. DJ Toxic yagabanyirijwe igihano cyane kuko umucamanza yavuze ko urukiko rwe rwasanze akwiye guhanishwa igifungo cy'imyaka 4 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 1,50. Bijyanye no kuba DJ Toxic yaraburanye yemera ibyaha byose ndetse akanabisabira imbabazi, bikaba ari n'ubwa mbere yarakatiwe n'inkiko, rwamugabanyirije igihano gishyirwa ku mwaka 1 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 1,50. Umusore w'Inyanza akurikiranwaho gutera ubwoba nyina amubwira ko natamuha amafaranga aramwica nawe akiyahura. Uyu musore afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagisozi mu karere ka Nyanza ahakekwaho icyaha cy'ibikangisho no kugambirira kwica. Byabereye mu mudugudu wa Kamushi mu kagari ka Nyarusange mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza ku mugoroba ku wa gatanu. Abaturage, inzego z'ibanze, daso na polisi batabaye uwitwa umukecuru ari umubyeyi w'uriya musore witwa Mbarushimana w'imyaka 32. Uriya musore ngo yaje mu gitondo cyo kwa gatanu abwira nyina ko natabona amafaranga miliyoni 2 amwica nawe akiyahura. Uyu musore ngo yarafite umuhoro yawufatiye kuri nyina amwaka amafaranga. Umubyeyi yatabaje abaturage n'inzego z'ubuyobozi zirahagera, ariko uriya musore ababwira ko atarekura nyina atarabona ayo mafaranga. Uyu mubyeyi yahise ahamagara abana be bari mu mujyi wa Kigali bohereza ayo mafaranga ku mu agent atarayamuha. Inzego z'ubuyobozi zari zihari bakomeza kwigisha uwo musore ukekwaho icyaha, arekura nyina. Uwo mukecuru atabarwa gutyo. Umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ukekwaho icyaha yajyanywe kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagisozi kugira ngo akurikiranwe. Ikarongiho umugabo bikekwa ko yari yagiye gusambana yasanzwe mu rugo rw'umugore yapfuye. Umugabo mu karere ka Nyamasheke yasanzwe mu rugo rw'umugore wo mu karere ka Karongi yapfuye, akekwa ko yari yagiye gusambana akahapfira. Byaraye bibereye mu mujyi wa Karongi mu mudugudu wa Nyagisozi mu kagari ka Kiniha mu murenge wa Bwishyura. Isaa 9 z'amanywa nibwo umugore w'imyaka 33 bana n'abana be babiri yamenyesheje ubuyobozi ko mu rugo iwe hapfiriye umugabo w'imyaka 54 waharaye. Uwo mugabo mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Mahembe mu kagari ka Gisoke mu mudugudu wa Kivumu bivugwa ko yari yagiye gutemberera mu karere ka Karongi, yajya gutega akabura imodoka. Uyu mugabo ngo nyuma yo kubura imodoka yahamagaye umugore utuye Karongi ariko akabavuka mu karere ka Nyamasheke ngo mu Icumbi ari naho yapfiriye. Rwandekwe Songa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwishyura yabwiye ikinyamakuru igihe ko bakimenyeye amakuru bajyanyeyo n'inzego z'umutekano zitangira iperereza. Ati amakuru make yamfite nuko ngo yari yaje gutembera, noneho ngo agiye gutega imodoka bumwiriraho ngo arayibura ajya gucumbika n'ubundi ku muntu waturutse Nyamasheke. Uwo mugore agiye kumureba saa 9 z'amanywa aho yari aryamye ngo arebe niba yabyutse, ngo nibwo yasanze yapfuye, abimenyesha ubuyobozi bw'akagari. Gitifu Songa avuga ko bishoboka ko umugabo nyuma yo kubura imodoka agahabwa icumbi byo gutaha yahise bivamo, yongera ko iby'uru rupfu bikira amayobera ndetse n'ibyo abavuga ko yari yagiye gusambana atabihamye. Umurambo nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kibuye gukorerwa isuzuma ngo hamenyekane icyateye urupfu, naho umugore atabwa muri yombi ngo atange amakuru yafasha mu iperereza ry'icyateye urwo rupfu. Ntabwo aramenyekana niba ari uburwayi nyakwigendera agendanaga. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence, ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited
niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Amakuru y'u Rwanda tuyahere ku gitero cya drone i Rubaya cyahitanye abasivile cyangiza byinshi. Mu rukerera rwo kuri iki cyumweru, ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa ryateye ibisasu mu gace gatuwe cyane muri Rubaya hakoreshejwe drone y'intambara ya CH4. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko iki gitero cy'ubunyamaswa kandi cyagabwe nkana cyateje impfu z'inzirakarengane nyinshi kandi gisenya inzu ndetse n'imitungo y'abaturage. Andi makuru agaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aravuga ko kimwe mu bisasu cyaguye ku nzu y'abashyitsi ya guest house. M23 ivuga ko yamagana byimaze y'ubu bwicanyi buteye ubwoba bwateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ukibasira abaturage b'inzirakarengane. Iri huriro rirwanya ubutegetsi rirahamagarira abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gutanga ubuhamya kuri iyi ntambara rishozwaho na Kinshasa, kandi ryongera gushimangira ko ryiyemeje kurengera no kurinda abaturage b'abasivili. Nyuma ya Rubaya kandi ibindi bitero bya drone za Fardc byibasiye Rumangabo. Kuri iki cyumweru isaa 1:35 z'igitondo, ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero bya bombe kandi bitavangura mu gace gatuwe cyane ka Rumangabo ndetse no ku nkambi y'abashinzwe kurinda parike y'igihugu ya Virunga bakoresha indege zitagira abapilote z'intambara za CH4. Itangazo rya FM23 ku makuru mashya ava ku rugamba riravuga ko iki gitero cy'ubunyamaswa cyahitanye ubuzima bw'abantu, kibi bitera bwoba mu baturage b'abasivile kandi cyangiza ibintu byinshi ku nzu n'imitungo y'inzirakarengane. Kimwe nk'uko byagenze mu mujyi wa Rubaya, ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa ngo zakaje umurego mu bitero bigabwa mu turere dutuwe cyane n'abaturage Akaringi, Bidegu, Gakenke, Rugezi, Kalonge na Mikenke muri Minembwe bakoresha indege zitagira abapilote za kamikaze. Ibyo bisasu byatangiye koherezwa ku wa gatandatu isaa 5 z'ijoro bikomeza no kuri iki cyumweru isaa 10 za mu gitondo, bikaba biri gushyira abasivile mu bihe biteye ubwoba no kwiheba. Muri teritwari ya Karengo M23 ikomeza ibivuga kuri iki cyumweru n'ubundi isaa 9 z'urukerera ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero ku duce dutuwe cyane ahitwa Cyangugu no mu nkengero zaho, bituma abaturage benshi bahunga ndetse byangiza imitungo yabo n'imibereho. Ni M23 ariko nayo yigamba kwica General Obedi Ngabo wa Wazalendo. Uwitaga General Obedi Ngabo mu ihuriro rya Coalition Libérale pour la Démocratie riri mu yigize imitwe ya Wazalendo ifashe ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntambara irwanamo na M23 yishwe n'ingabo za M23. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo avuga ko Ngabo Obedi yabonetse yapfuye ku wa gatanu tariki 22 z'uku kwa gatanu. Urupfu rw'uyu mugabo rwemejwe n'abarimo guverineri wungirije w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC M23 Ngarambe Manzi Wili. Anyuze ku rubuga rwa X, Manzi Wili yashinjuriye amurwanyi kuba mu minsi 2 ishize yari yatwitse ingo z'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo mbere y'uko apfa. Ati mu minsi 2 ishize yatwitse ingo z'abaturage, hanyuma uyu munsi isi ni ahantu heza atari uwiyita General Obedi. Yasanze Ruhinda wa FDLR, Mudacumura Sylvestre wahoze ari umuyobozi wa FDLR Foka, Shirimwami Peter Nkuba wahoze ari guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru n'abandi. Amakuru avuga ko Obedi Ngabo yiciwe mu mirwano yabereye hafi y'agace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Muri Uganda ho hashyizwe hanze amajwi ya minisitiri w'intebe wungirije asaba abapfumu kwica Perezida Museveni. Uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Rebecca Kadaga yongeye kuvugwaho nyuma y'uko hasakaye amajwi bivugwa ko araye avugana n'abapfumu. Chimp Reports yatangaje ko aya majwi yaganiriweho mu nama iheruka kubera muri Presidence ya Uganda Entebbe. Amakuru yatanzwe n'abantu bavuga ko bazi byabereye muri iyo nama avuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje impungenge kuri ayo majwi mu biganiro yagiranye n'abayobozi bakuru mu ishyaka NRM abereye umuyobozi. Muri ayo majwi humvikanamo abantu basobanurwa nk'abapfumu bavuga ku banyapolitike bahanganye ndetse no ku bikorwa byo kubarinda mu buryo bw'amayobera. Mu gice kimwe cy'ayo majwi kiri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga humvikanamo amajwi bivugwa ko ari ay'abapfumu bavuga gukamura amaraso y'abanzi ba Kadaga. Kadaga yumvikana avuga ati ibyo nanjye ni nabyo banyifuriza.
Museveni bivugwa ko yahawe ayo majwi n'abantu bamubwiye ko Kadaga usanzwe ari minisitiri w'intebe wungirije muri iki gihe yaba yarasabye abo bapfumu kwica we ubwe, umugore we Janet Museveni na murumuna we General Salim Saleh. Kugeza ubu ariko ukuri kwayo majwi ntikuragenzurwa n'inzego zigenga kandi nta bushakashatsi bwa gihanga cyangwa raporo ya leta birasohoka byemeza ibyavuzwe muri ayo majwi. Cyakora abantu bavuga ko bazi ibyabereye muri presidence bavuga ko Kadaga yabajijwe kuri ayo majwi muri iyo nama. Bivugwa ko Kadaga yaba yaremeye ko yigeze gusura umupfumu nubwo nta nyandiko cyangwa itangazo ryemewe ryasohotse rivuga ibyaganiriweho muri iyo nama. Kadaga yavuzweho kujya mu bapfumu mu gihe ibikorwa bya politiki bikomeje gufata indi ntera mu ishyaka NRM nyuma y'impinduka ziherutse mu buyobozi ndetse no mu myiteguro y'inteko ishinga amategeko ya 12. Abasesenguzi mu bya politiki baravuga ko ikwirakwira ry'ayo majwi ryongeye gutera impaka no kutumvikana mu buyobozi bwa NRM, aho abayobozi bakuru bari kuganira ku mpinduka z'ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko ndetse no kwivugururwa ry'ishyaka muri rusange. Nk'uko ayo majwi bivuga, abo bapfumu ngo babwiye Kadaga mbere ko ari abantu bari barabashatse ngo bakura amaraso mu mubiri we kugira ngo abeho nabi kandi mu mibabaro. Banamubwiye ko Museveni yifuza ko yazamusimbura ku mwanya wa perezida wa Uganda, ariko ko hari abanzi benshi bamugambaniye muri uwo mugambi. Nyuma yaho abo bapfumu basabye Kadaga amafaranga ariko babwira ko ntayo afite, ati reka turebe uko icyumweru gitaha kizagenda. Rebecca Kadaga ni umwe mu banyapolitiki bafite ijambo rikomeye muri Uganda, dore ko yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko imyaka 10 mbere yo kugirwa minisitiri w'intebe wungirije wa mbere ndetse na minisitiri ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Tukira muri Uganda rero, Perezida Museveni yihanangirije Mwenda wamwise umusaza udashoboye. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yihanangirije bikomeye umunyamakuru Mwenda wamwise umusaza utagishoboye kuyobora igihugu no gufatira ibyemezo abagishyira mu manga. Mwenda uri mu banyamakuru b'inararibonye muri Uganda azwiho kuba inshuti ikomeye y'umuryango wa Perezida Museveni kuva kera cyane. Ni inshuti by'umwihariko y'umuhungu akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Rugaba. Nubwo Mwenda agaragara hafi ya General Rugaba, ajya anyuzamo akanenga ibyo abona ko bitagenda neza mu butegetsi yifashishije itangazamakuru cyangwa imbuga nkoranyambaga, ariko akabikora ku rugero Perezida Museveni yihanganira. Kuva mu kwezi kwa 4 uyu mwaka byarahindutse kuko Mwenda yanenze byeruye Perezida Museveni, amwita umuntu ushaje ku mubiri no mu mutwe ku buryo asigaye atekerwa imitwe, agasesagura amafaranga ya leta uko yiboneye. Tariki ya 13 z'uku kwezi Mwenda yagize ati, ikintu kimwe nabonye kuri Perezida Museveni imyaka myinshi nuko hari ikinyuranyo gikomeye cy'ibyo avuga n'ibyo akora. Iyo avuga arakwemeza, iyo akora urumirwa. Mu butumwa bukomeye busubiza Mwenda rero, Perezida Museveni yabwiye umunyamakuru ko nubwo afite imyaka 82 agifite ubushobozi bwo kurwanira Uganda no kwirwanaho akoresheje Bibiliya, imbunda AK47 n'ikaramu. Perezida Museveni yabwiye Mwenda ko anenga imishinga ya leta itaragenze neza ariko akirengagiza indi ihagaze neza, cyane cyane nk'uruganda rwitwa Kila Motors ruteranya imodoka zo mu byiciro bitandukanye kugeza kuri bisi zitwara abagenzi. Atufite isoni ntugerageza kuvuga kuri Kila Motors kubera ko isebye abakozi baba bafite amatwara ya gikoroni nka Mwenda. Inkora busa nka Mwenda zihora zisakuza zivuga ibinyoma, zivuga ko ziri kurokora amafaranga ya leta agendera mu mishinga iri mu bihombo. Museveni yavuze ko abantu nka Mwenda bigira nkaho baharanira inyungu z'igihugu, bakorana neza n'abafite amatwara ya gikoroni, bashaka ko Afurika ikomeza kohereza mu mahanga ibikoresho bidatunganyije bifite agaciro gake cyane ugereranyije n'ibitunganyije. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko yaba ashaje adashoboye atari guhagarika iyoherezwa mu mahanga ry'ibicuruzwa bidatunganyije, icyemezo cyatumye Uganda igira inganda 10 zitunganya zahabu. Atubu muri Uganda hari inganda 10 zitunganya zahabu Uganda yohereza mu mahanga yageze kuri miliyari 7.48 z'amadolari. Museveni yashuye ko Mwenda yahabwaga umwanya akagirana ibiganiro n'abayobozi by'ibanga ndetse akanitaba inama ya minisitiri, ariko amaherezo byose akabishyira ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko Mwenda ashobora kuba adashimishwa no kwiterambere rya Uganda rizamuka ku kigero cya 6.3% ku mwaka, ko ngo kuva kera uyu munyamakuru yagiye yitambika imishinga ikomeye yari gutuma ubukungu butumbagira. Yasobanuye ko mu 2003 Uganda yari ifitanye n'ikigo cya American Energy Service amasezerano no gutera inkunga umushinga w'amashanyarazi wa Bujagali, ariko Mwenda ngo yarabidobeje. Atari ku imivumo y'inkoko ntiyica igisiga. Banya-Uganda nimwite kuri Mwenda, bahora bashaka kudobya iterambere ryacu n'impinduka turangamiye. Museveni yatangaje ko hari byinshi byagezweho byo kwishimira, birimo kongera umukamo ukava kuri litiro miliyoni 200 zikagera kuri miliyari 5.3, gushinga uruganda rw'umutobe, inganda z'imbuto, iz'amavuta yo guteka, urw'ikawa n'urw'ibyuma, kandi ngo izo zose ntizishimisha Mwenda. Perezida Museveni yemeye ko ashobora kubikosa mu kuzamura urwego rw'inganda no mu bindi byemezo, ariko ko kugerageza ari byiza kurusha gukora ibyifuzwa n'abafite amatwara ya gikoroni. Yibukije abanya-Uganda ko ubwo we n'abandi barwanyi b'ingabo za NRA batangiraga urugamba rwo kubohora igihugu, bagerageje kurasa ku kigo cya gisirikare cya Kabamba, ubwa mbere n'ubwa kabiri biranga, ariko ubwa gatatu birakunda. Ati gutsinda twiga amasomo ni intsinzi. Mu banyankore iyo umwana ari kwiga kugenda akagwa hasi tumutera agatege, ntidukora ibyo Mwenda ari gukora uvuga ko umwana atazahaguruka, aho waba ubaye umutera mwako. Muri Espanye ho minisitiri w'intebe yokejwe igitutu asabwa kwegura.
Minisitiri w'Intebe wa Espagne Pedro Sanchez yatangiye kotswa igitutu n'abaturage bigaragambya basaba ko yegura kubera ibikorwa bya ruswa akomeza kuvugwaho. Itsinda ry'abigaragambya ryashatse kwinjira ku ngufu mu rugo rwa Minisitiri w'Intebe Pedro Sanchez mu myigaragambyo yakozwe mu mahoro. Polisi yahita muri yombi abantu batatu bari bambaye ibibahisha amasura berekeza ku rugo rwa Minisitiri w'Intebe. Abigaragambya bari bitwaje ibyapa bisaba Minisitiri w'Intebe kwegura bamwita mafia. Reuters yanditse ko imyigaragambyo yateguwe n'imiryango itari ya leta, harimo kandi abayobozi mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nka People's Party na Vox. Pedro Sanchez yaragiye kwegura mu 2024 ubwo umugore we Begoña Gomez yatangiraga gukorwaho iperereza ku birego bya ruswa. Icyo gihe Sanchez yarwanye ku muryango we avuga ko ibyo birego bishingiye ku mpamvu za politiki. Na Minisitiri w'umutekano muri Isiraheli yakumiriwe mu Bufaransa. Guverinoma y'Ubufaransa yatangaje ko Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Isiraheli Itamar Ben-Gvir atemerewe gukandagira ku butaka bw'icyo gihugu nyuma y'amashusho yakwirakwije agaragaza bamwe mu bari mu itsinda rya Global Sumud bapfukamye babohewe amaboko inyuma. Global Sumud ni itsinda ry'abantu baturutse mu bihugu bitandukanye cyane cyane by'i Burayi bahuriye mu bwato bwinshi bajyana imfashanyo muri Gaza yamaze igihe kinini igabwaho ibitero n'ingabo za Isiraheli. Uretse kwamagana ibitero bya Isiraheli, iri tsinda ryananenze uburyo abaturage bo muri Gaza bafungiwe inzira zinyuramo imfashanyo ryiyemeza kuzinyuzamo ku gahato rikagera kubo rishaka gufasha. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa rero Jean-Noël Barrot yavuze ko Paris yafatiye Gvir uyu mwanzuro kubera ko yakoze igikorwa gitesha agaciro Abafaransa n'Abanyaburayi bari muri ubwo bwato. Minisitiri Barrot yagize ati guhera uyu munsi Itamar Ben-Gvir ntiyemerewe kwinjira ku butaka bw'Ubufaransa. Iki cyemezo gikurikiye igikorwa kitihanganirwa cyakorewe Abafaransa n'abandi Banyaburayi bari mu bwato bwa Global Sumud. Icyemezo cy'Ubufaransa kije gikurikira umwuka mu mazi iminsi ututumba hagati ya Isiraheli n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi kubera uburyo abaturage bari mu bwato bajyanye imfashanyo muri Gaza bafashwe. Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yanenze byeruye ayo mashusho avuga ko adahuye n'amahame mpuzamahanga kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Nyuma y'igitutu cyinshi, Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu nawe yanenze Gvir avuga ko uburyo abo bantu bagaragajwe ari amahano adahuye n'indangagaciro za Isiraheli. Tariki ya 19 z'uku kwezi nibwo inzego z'umutekano za Isiraheli zafatiye mu mazi mpuzamahanga ubwato 50 bwari butwaye abantu 430 bagize Global Sumud. Bivugwa ko batotejwe bakanakorerwa ibindi bikorwa bibatesha agaciro. Muri Amerika, umuntu utwaje imbunda yarashe ku barinzi ba White House ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu. Ukekwaho icyaha yarashe ku bashinzwe umutekano bari hafi ya White House bituma abapolisi benshi bahurura baratabara. Urwego rw'ibanga rwa Amerika US Secret Service rushinzwe kurinda perezida rwatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko uwo muntu warashe nawe yishwe. Itangazo ryagize riti abapolisi bo mu rwego rw'ibanga basubije amasasu barasukekwaho icyaha. Yajyanywe ku bitaro by'akarere ari naho yaje gupfira. Nta makuru yatanzwe ku byerekeye warashe ku bashinzwe umutekano nk'uko inkuru ya Deutsche Welle bivuga. Umwe mu bashinzwe umutekano utashatse ko izina rye ritangazwa yabwiye abanyamakuru ko uwukekwa yari afite ibibazo byo mu mutwe kandi ko mbere yigeze guhabwa amabwiriza yo kuguma kure y'abantu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari ari muri White House igihe ibyo byabaga. Ntabwo bizwi niba ari we yashakaga kwica. Abarenga miliyari 1 na miliyoni 100 bafite ibibazo byo mu mutwe. Ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu 204 buragaragaza ko ibibazo byo mu mutwe bikomeje kwiyongera ku isi kuko mu 2023 hari abantu barenga miliyari 1 n'ibihumbi 170 muri miliyari 8 bari batuye isi bafite ibyo bibazo. Ubushakashatsi bwitwa Global Burden of Disease bwasohotse mu kinyamakuru The Lancet gitangaza amakuru y'ubuzima gusa. Bugaragaza ko abafite ibibazo byo mu mutwe biyongereyeho 95.5% hagati y'1990 na 2023. Abashakashatsi bavuga ko ubwoba n'agahinda gakabije ari byo bibazo byiyongereye cyane ndetse bikaba ari nabyo byibasiye abantu benshi kurusha ibindi mu 2023. Imibare igaragaza ko ubwoba bukabije bwiyongereye ku kigero c'158% mu gihe agahinda gakabije kiyongereye ku kigero c'131% ugereranyije n'1990. Ibintu abashakashatsi bavuga ko bikomeje gutera impungenge. Dr Damian Santomaulo wayoboye ubushakashatsi avuga ko yatunguwe n'uburemere bw'iki kibazo. Ati hari ibintu byinshi bitera ibi bibazo kandi kubitandukanya byose biragoye. Icy'ingenzi ni ubufatanye bw'isi yose mu kubikemura. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagore ari bo bibasirwa cyane n'ibibazo byinshi byo mu mutwe, ariko indwara nka autisme, ADHD irangwa n'ibikorwa byo kwibagirwa, kutita ku bintu no kuvuga amagambo menshi n'izindi ngo zibasira cyane abagabo. Ubushakashatsi bunagaragaza ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 39 rwo rufite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'ibi bibazo. Byagaragaye ko abafite imyaka iri hagati ya 15 na 19 ari bo bafite ibibazo bikomeye, ibintu bitari bisanzwe. Abahanga bavuga ko icyorezo cya COVID-19 cyongereye uburemere bw'ibibazo, cyane cyane ubwoba bukabije, umuhangayiko n'agahinda gakabije. Ibi bikaba bifitanye isano n'ingaruka cyagize mu nzego zirimo ubukungu. Nubwo mu 2026 hari kongerwa imbaraga mu kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, impuguke zivuga ko serivisi z'ubuvuzi zitangwa zitajyanye n'ubukana bw'iki kibazo. Abashakashatsi basoza basaba ibihugu ko byongera ingengo y'imari mu buvuzi bw'ibibazo byo mu mutwe no mu rwego rwo gukumira ko ikibazo cyakomeza ku muvuduko nk'uwo mu myaka yashize. Mu makuru arebana n'igikombe cy'isi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze ubusabe bwa Amerika bwo gushyira mu kato ikipe izitabira iki gikombe.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze ubusabe bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwo gushyira mu kato ikipe yayo izitabira imikino y'igikombe cy'isi iteganyijwe mu kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi muri uyu mwaka. Amerika yasabye ko abakinnyi b'iyi kipe, abatoza n'abakozi bayo bajya mu kato k'iminsi 21 kugira ngo bazajye muri iyi mikino badahuye n'abandi bantu bo hanze mu gukumira icyorezo cya Ebola cyugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'itsinda ryashyizweho n'ibiro bya Perezida wa Amerika rishinzwe gutegura imikino y'igikombe cy'isi Andrew Giuliani yatangaje ko ikipe ya Kongo nitajya mu kato ishobora gukumirwa ku butaka bwa Amerika. Ati tweruriye na Leta ya Kongo ko bagomba kuguma muri ako kato cyangwa se ntibazashobore kugera muri Amerika. Twarabasobanuriye bihagije. Umuvugizi w'ikipe ya Kongo yatangaje ko gahunda bategura itazahindurwa n'ubusabe bwa Amerika, ahubwo ko bakomeje kwitegura imikino ya gicuti irimo uzabahuza na Denmark tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu n'uzabahuza na Chili ku itariki ya 9 z'uko kwezi. Ati gahunda y'imyitozo yacu yagumyeho. Nta mukinnyi mu ikipe yacu waturutse muri Kongo. Ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu mwiherero mu Bubiligi. Abakinnyi bayo bose n'umutoza Sébastien de Sabre bateganyaga kujya Kinshasa bakamara iminsi 3 kugira ngo bakorerwe ibirori bibohereza, ariko barabihagaritse kubera Ebola. Bose bamaze igihe Burayi, keretse bamwe mu bayobozi n'abakozi b'iyi kipe bageze i Buruseli mu ntangiriro z'iki cyumweru baturutse Kinshasa. Biteganyijwe ko tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu aribwo ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izajya muri Amerika igacumbikirwa mu mujyi wa Houston. Izakina umukino wa mbere na Portugal ku itariki ya 17 z'uko kwezi, ikurikizeho Colombia ku itariki 23, ikino wa gatatu na Azerbaijan. Imikino y'igikombe cy'isi izabera muri Amerika, muri Canada no muri Mexique kuva tariki ya 11 z'ukwa gatandatu kugeza ku ya 19 z'ukwa karindwi muri uyu mwaka. Abakinnyi ba Iran banze kuba muri Amerika mu gikombe cy'isi bazacumbikirwa muri Mexique. Ikipe y'igihugu ya Iran izacumbikirwa mu mujyi wa Tijuana wo muri Mexique mu gihe cy'igikombe cy'isi nyuma yo gushyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryemeye ubusabe bwayo bwo gukura umwiherero wayo muri Arizona. Byemejwe na perezida w'ishyirahamwe rya ruhago muri Iran Mehdi Taj mu butumwa bw'amashusho bwanyujijwe kuri Telegram y'iri shyirahamwe. Ati tuzacumbikirwa muri Tijuana hafi y'inyanja ya Pacifique ndetse ni ku mupaka wa Mexique na Leta zunze ubumwe za Amerika. Taj yongeyeho ko ibyo bizafasha kwirinda ibibazo bijyanye no kuba batarabona visa ndetse ko bazoroherwa n'ingendo zijya muri Mexique bakoresha indege za Iran Air. FIFA nta kiravuga kuri ibi byatangajwe n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe rya ruhago muri Iran. Iran izakinira imikino ibiri ya mbere yo mu itsinda G muri Los Angeles, aho biteganyijwe ko izahura na Nouvelle-Zélande tariki ya 15 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu n'Ububiligi tariki ya 21 z'uko kwezi, mbere yo guhura na Misiri mu mukino uzabera muri Seattle tariki 26 z'ukwa gatandatu. Muri uku kwezi abayobozi ba Iran bavuze ko abakinnyi babo n'abatoza batarabona visa za Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihe haburi igihe kitageze ku kwezi ngo igikombe cy'isi gitangire. Iri rushanwa rizitabirwa n'ibihugu 48 rikazabera muri Leta z'Ubumwe za Amerika, muri Canada na Mexique. Tutakunze wa Primo Media Rwanda, aya makuru arebana n'imikino y'igikombe cy'isi niyo dusorejo. Amakuru ari kugarukaho kuri iki cyumweru, reka mbashimire ko mwari mudukurikiye. Bararikira no komeza kurenda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru y'aho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinnovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinnovators ifite promotion yitwa Total Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho, yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket.